Muhaye ikaze wowe wakoze subscribe ku Muhoro Sports TV, tuje kuba twabagezaho amakuru y'imikino ku ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea, tuje kuba twaganiraho, ariko turaza kuba update kuri Manchester United igiye gukina mu kanya gatoya cyane. Iyi ni part 4 cyangwa se igice cya kane kuri iyi match ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Part 1 mwarayibonye, part 2 murayibona, part ya gatatu mwarayibonye. Uyu munsi rero tuje kuri part ya kane. Arsenal rero ni ya mbere n'amanota 29 igakurikirwa na Man City n'amanota 25, 23 ikipe ya Chelsea ku mwanya wa gatatu, 22 ikipe ya Sunderland yarayitwaye neza kabisa, comeback win itsinda ikipe ya AFC Bournemouth amanota 22, ikipe ya Aston Villa 21 iri ku mwanya wa gatanu. Nako kandi uyu munsi turaza turebera hamwe kabisa ikijanye na party ya kane igikubiyemo ibijanye n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Mu mikino 12 Arsenal imaze kuba yakina, imaze gutsinda 9, inganya 2, itsindwa 1. Aho ngaho ni muri Premier League. Man City imaze kuba yakina imikino 13, itsindamo 8, inganya 1, itsindwamo imikino 4. Nako kandi ikipe ya Chelsea imikino 12 itsindamo 7, inganya 2, itsinda 3. Ari nako kandi akaba ari gutyo bimeze. Izo ni ikipe eshatu tugomba kuba twaganiraho, kuko izindi ntago ari ngombwa ko twazigaruka. Twebwe turavuga kuri aya ma ekipe atatu kabisa agize gute, ameze neza 5-5. Ikipe ya Sunderland iri hafi aho ngaho n'amanota 22, mutaza kwa mwayisuzugura kuko irimo irarushwa kabisa amanota makeya n'ikipe ya Arsenal. Amanota kabisa ikaba ifite amanota 22, irimo irarushwa amanota 7 n'ikipe ya Arsenal. No kuvuga ngo byibuze kuva ku ya mbere kugeza ku ikipe ya gatanu, zombi zifite ubushobozi bwo kuba zahanganira igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Aka kanya rero tuje kuba twarebera hamwe umukino ufite byinshi usobanuye. Ni umukino ukomeye cyane, ni umukino urubuze kuba watanga amahirwe niba Arsenal iri bukomeze ku gikombe cya shampiyona cyangwa se ikaba yategereza izindi kugira ngo bagende kuri race y'igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni igikombe Arsenal imaze imyaka 21 irenga itagitwara, giheruka 2004 2005. Kabari ari gutyo bimeze, ikipe ya Arsenal itwara kabisa igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza idatsinzwe kabisa, murabyibuka. Uyu munsi rero ije kugira ngo irebe amateka niba yagira gute yakongera kwiyandika, dore yuko igiye kuba yagira gute yajya ku kibuga Stamford Bridge ije gukina n'ikipe ya Chelsea de Blues. Reka tubyinjiremo neza cyane 5-5, kanda subscribe, kanda like kuri iki kiganiro kugira ngo tubane neza. Noneho nawe uko turibuze kuba twabana, uraza kuba umuntu tubutaje tugasozanya, uraza kuba kabisa ufite ubushobozi bwo kwamenya ikipe yawe uko ihagaze ndetse n'abakinyi ishobora kuba yaza kuba yabanzamo. Icyingenzi rero nuko wareba niba warakoze subscribe, ibindi byose bizagenda byikora gace gace. Mu mikino 5 iheruka guza Arsenal na Chelsea, Arsenal imaze kuba yatsindamo 3, banganya 2. Chelsea ntabwo iratsindamo umukino n'uyu n'umwe kabisa. Umukino rero baheruka kuba bakina ni umukino wabaye ku itariki 16 uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu kabisa. Ikipe ya Arsenal itsinda Chelsea igitego 1-0, cyari igitego cyo witwa Mikel Merino kabisa ku minota 20, nicyo cyatandukanyije impande zombi. Ikipe ya Arsenal ifite mu izamu David Raya, yari ifite witwa William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes. Gabriel uyu munsi ntabwo ahari. Lewis Skelly kuri nimero 3 uyu munsi ni umubencheri. Julian Timber kuri nimero 2 uyu munsi arahari, witwa Martin Odegaard, Thomas Partey ndetse n'uwitwa Declan Rice hagati mu kibuga. Gabriel Martinelli, Mikel Merino ndetse n'uwitwa Leandro Trossard nibo batakaga kabisa izamu ry'ikipe ya Chelsea. Chelsea yari ifite witwa Robert Sanchez, yari ifite Benoit Bediashile, yari ifite Levi Colwill, yari ifite Wesley Fofana kuri nimero 2, yari ifite Marco Cucurella kuri nimero 3. Hagati mu kibuga yari ifite abasore batatu barimo witwa Moise Caicedo, Reece James ndetse n'uwitwa Enzo Fernandez. Iyi niyo mediane tugomba kuba twareba uyu munsi kuko iraza kuba yagaruka. Ndabisubiramo, impamvu iyi match nyigarutseho nuko iyi mediane iraza kuba yagaruka. Caicedo, Fernandez ndetse n'uwitwa Reece James nabo bacinye, abangaba nabo bacinye kuri match y'ikipe ya FC Barcelona. Ndavuga iyi mediane. Uruhande rumwe icyo gihe rwanyuraga witwa Christopher Nkunku, Jadon Sancho ndetse n'uwitwa Pedro Neto, akaba rero ari abo ngabo kabisa batakaga izamu. Ndabibutsa neza yuko Chelsea ejo bundi itsinda ikipe ya FC Barcelona, Pedro Neto yakinaga kuri point. Uyu munsi rero sinzi niba ari buze kwashiraho witwa Joao Pedro. Ubwo rero uyu munsi kandi ikintu ugomba kwamenya nuko kubyibuze ahangaha Jadon Sancho yakinaga kuri nimero 7, nuko uyu munsi hariho witwa Estevao kabisa cyane 5-5. Ari nako kandi Christopher Nkunku turaza twarebaho ku mwanya we yakinyeho kuri iyi match. Uyu munsi araza gukinwaho witwa Alejandro Garnacho.
akantu rero nageraga ngo tubanze twumve neza tunagasobanukirwe neza tugendeye kuri match izi ngizi nyine iyi match iheruka kuba yabahuza ni uyu mwaka mutagira ngo ni kera n'ejo bundi mu kwa gatatu. Iyi match byarangiye Chelsea irushije Arsenal mu buryo bumeze gute? Usibye amashoti 13 Arsenal yateye ane akajya on target, Chelsea gatera amashoti 6 abiri akajya on target. Ahandi hose position ya 59 kuri Chelsea, 41 ya Arsenal, passe 462 za Chelsea kuri 307 z'ikipe ya Arsenal. Arsenal kandi yakoze amakosa 10, Chelsea ikora amakosa 13, amakarita y'umuhondo Chelsea yabonye 3, Arsenal ibona 3. Arsenal ari inshuro ebyiri, Chelsea irarira inshuro imwe, corner 5 za Arsenal kuri enye z'ikipe ya Chelsea. Ibyo nibyo ngomba kuba nakubwira kuri iyi match baheruka kuba bakina. Iyo ugiye kuba wabireba rero, niba ikipe yararushije Arsenal guhererekanya umupira, ni ukuvuga ngo byibuze kwiharira umupira ikipe ya Chelsea n'uyu munsi iraza kubiri hejuru tugendeye kuri iyi match baheruka kuba bakina, kuko kwiharira umupira buriya kenshi na kenshi bikorerwa hagati mu kibuga, kandi hagati mu kibuga ha Chelsea ubona ko ifiteho abakinnyi babishoboye kandi nabo bakinye iyi match iheruka. Iyi match Arsenal mbibutsa yuko yatsinze Chelsea igitego kimwe ku busa cya Mikel Merino ku minota 20, murabyibuka. Turimo turayigaruka kugira ngo tuyihuze na match y'uyu munsi. Twaje ejo bundi pati ya mbere na pati ya kabiri na pati ya gatatu twarebye ibice bitatu bigize ikipe. Igice cya mbere twarebye muri defense, mu bice bidefend ubwo ni umunyezamu na defense. Igice cya kabiri twarebye hagati mu kibuga, ndetse igice cya gatatu twarebye ikijyanye na attaque. So uyu munsi rero ni igice cya kane tugiye kuba twakwinjira mu kibuga turebere hamwe uko bihagaze. Ni nayo mpamvu rero twagarutse kuri ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo Chelsea ball position iraza kuba iri hejuru. Ibi byo bafana ikipe Arsenal mu byiteke, cyerekana haza kuba habamo impinduka z'uwitwa Martin Zubimendi kuri iyi match akabaye kontrola neza, ariko Chelsea iraza kuba ayoboye umukino ku kijyanye no guhererekanya umupira. Arsenal n'ubundi ndayibona iri buze kuba yakina nk'uko yakinye ku ikipe ya Bayern Munich, niko iri buze kuba yakina. Simvuze ngo abakinnyi babanjemo niba bari bugaruke, ndavuga ikijyanye n'imikinire, kureka ikipe ya Bayern igahererekanya mu gihe ikipe Arsenal yo igomba kuba yacungira ku counter attack ndetse no kuba yagira gute yacungira ku mipira miremire kabisa ivuye ku bakinnyi bagiye batandukanye barimo Martin Zubimendi ndetse no witwa Eberechi Eze. Kereka Martin Odegaard n'abanza, ariko Eberechi Eze naramuka abanjemo Arsenal za kuba yacungira ku ma counter attack. Ariko niba Arsenal ishaka kugira ngo ihererekanye neza umupira ibe yajya hejuru, position iri hejuru irusha ikipe ya Chelsea, nuko iri buze kuba yakoresha Martin Zubimendi, Declan Rice na Martin Odegaard. Noneho ikaba yagira gute, ikaba yafata uwitwa Martinelli uruhande rumwe, urundi Bukayo Saka bakatakisha n'ubundi Mikel Merino nk'ibisanzwe. Kereka ni haza kubaho impinduka ku witwa Victor Gyökeres. Ubwo impamvu mbivuze gutyo no kukijyanye no kuba Arsenal yakifuza kuba yagira gute yayobora umukino kujyanye no guhererekanya umupira, ariko niba idashaka kugendera kuri ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Iraza kuba ifite David Raya mu izamu, ifite Julian Timber nimero 2-3, Ricardo Carafeu mutima defense, Pierre Carpi ndetse no witwa William Saliba. Hagati mu kibuga Martin Zubimendi, Eberechi Eze na Declan Rice, uruhande rumwe Bukayo Saka, urundi Leandro Trossard. Bahatakishe rero Victor Gyökeres cyangwa se uwitwa Mikel Merino. Gusa neceza yuko uyu munsi abataka bombi bari baze kuba bagaruka. Simbona Mikel Merino abanzamo nk'umukinnyi ukina kuri point, araza kubanza gateka abasimbura, ahubwo hagati yitwa Gabriel Jesus wagarutse, witwa Victor Gyökeres ndetse no witwa Kai Havertz. Baraza kuba bashakamo uri buze kuba yagira gute yakina kuri point, akaba yagira gute yakwataka izamu ry'ikipe ya Chelsea. Arsenal ikaba yitezweho kuba yagira gute yatsinda igahita ishyiraho ikinyuranyo gikomeye cyane hagati yayo n'ama ekipe ayikurikira arimo Man City, Chelsea ndetse n'ikipe ya Sunderland. Akaba rero ari gutyo bimeze ku kijyanye n'ikipe ya Arsenal. Mu gihe ikipe ya Chelsea yo tuyinjiramo nuko irishobora kuza kuba yakora impinduka zigiye zitandukanye. Ndavuga kuri nimero 2 Reece James agasubira kuri nimero 2, Moise Caicedo, Enzo Fernandez ndetse n'uwitwa Cole Palmer hagati mu kibuga. Uruhande rumwe Alejandro Garnacho, urundi Pedro Neto, bakatakisha rero uwitwa kabisa Joao Pedro. Akaba ari gutyo mbona ikipe ya Chelsea ibuze kuba yakina, ariko haraza kuba byaterwa n'amahitamo y'umutoza. Ariko twaje tubigarukaho ejo bundi ku munsi w'ejo kuri pati ya gatatu tuvuga tuti Estevao niba ikipe ya Chelsea ishaka
kuba yagira gute yayobora umukino igomba kwirinda uwitwa Estevan mu kibuga, wenda ikamuzana mu minota ya nyuma, ariko sintekereza ko yamuzana aka kanya ngo match ayitangire. Estevan namara gutangira iyi match y'ikipe ya Chelsea, Estevan atangire match y'ikipe ya Chelsea, uwitwa Garnacho agatangira match y'ikipe ya Chelsea na Arsenal. Nyine ubwo navuga impande zombi Garnacho na Estevan niba uyu munsi nibakina kuri Chelsea bagakina nka basemapa ba Chelsea, aba winga ba Chelsea, nyine uyu munsi Chelsea iraza gutakaza uyu mukino. Chelsea iraza kuba yakina neza kuva inyuma kugera hagati mu kibuga, ariko sintekereza yuko uwitwa Estevan ndetse n'uwitwa Garnacho hari ikintu bari buze kuba bakora kuri defense y'ikipe ya Arsenal. Defense y'ikipe ya Arsenal ikeneye umuntu w'imbaraga kandi umuntu uzi ibintu byo kuba yagira gute yatobora akinjira muri box y'ikipe ya Arsenal. Nubwo bitoroshye, ntabwo byoroshye kuko aka kanya ikipe ya Chelsea imaze kuba yatsindwa ibitego kabisa bikabaka muri 11, Arsenal imaze kuba yatsindwa ibitego 7. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Arsenal ni nziza mu kudefanda, ariko kudefanda narababwira ati kudefanda nyako bigendera kuri kuguhererekanya cyangwa se kukwiharira umupira. Bugiye ikipe yiharira umupira niyo ibifite amahirwe yo kudefanda, kuko uzaza kuza kuyataka usubize inyuma ujyane hagati, usubize inyuma ujyane hagati. Ariko muri iyi minsi twagiye tubona yuko Arsenal ntago match itsinda muri iyi minsi iba yihariye umupira, oya, kuko yamaze kubimenya yuko amakipe araza yizi neza yuko iri bukine, ariko irakure kukine iyo icunje ku mipira miremire cyangwa se ku ma set pieces, nibwo akaba ari gutyo biri buze kuba byagera. Ariko bitaza no gutungurana yuko Arsenal igomba kuba yagira gute uyu munsi yahererekanya cyane. Gusa simbona ihererekanya cyane kandi ifite Eze mu kibuga. Eze ni wa mukinyi bazaho umupira agahita shota, Eze ni wa mukinyi bazaho umupira agahita awutanga imbere bakajya gushaka ibitego. Ntago ari wa mukinyi uzajya nka Martin Odegaard uha umupira akabona bagizeho 2-3 mbere yo kuwuha mugenzi we, arawufata akabanza nyine abashaka kugira ngo atere intambwe 5-6 abone kuwuha mugenzi we. Ariko Eze ubona ko ni umupira akora touch imwe touch ebyiri akawutanga akawikuraho. Mbona rero uyu munsi Arsenal n'ubundi nk'ibisanzwe ntabwo iri buze kurirayinga ku kijanye no guhererekanya cyane. Chelsea tubaza kuitega ku kijanye no guhererekanya cyane kuko ubwo bushobozi rabufite, ariko nanone Arsenal nayo ikaza kubacungira kuba Chelsea yatakaza imipira. Arsenal ifite Eze, ifite witwa Zubimendi uze kwambura imipira. Nekereza yuko ni match ibuze kubikomeye cyane. Chelsea tuyitega yuko ishobora kuza kuba yakoresha Robert Sanchez, kuza gukoresha Robert Sanchez mu izamu, ikakoresha Wesley Fofana, Trevor Chalobah, Marco Cucurella ndetse n'uwitwa Reece James. Hagati mu kibuga akoresha uwitwa Moise Caicedo, Enzo Fernandez ndetse n'uwitwa Cole Palmer wagarutse. Uruhande rumwe akaba yakinishaho uwitwa Pedro Neto, urundi akaba yakinishaho kabisa uwitwa Joao Pedro akataka, ahubwo urundi ruhande rukaba rwakinaho uwitwa kabisa Jamie Giteni, cyangwa se nkuko twabigarutseho bakaba bakinishaho uwitwa Alejandro Garnacho, cyangwa se bakaba bakinishaho n'abandi. Chelsea bifite abawinga benshi, si byose rero reka tuze kubitegeza turebe, cyangwa se na Chelsea ifite n'ubushobozi bwo kuba yakoresha uwitwa Liam Delap w'icenda. Byose rero tuza kuba twabireba, ariko ugiye kureba ku kijanye na squad, ku kijanye nyine hagati mu kibuga bapezanya, ariko ku kijanye n'izindi karite zo mu bindi bice bigize ikibuga Arsenal iri hejuru. No kuvuga ngo ni Moise Caicedo, tuvuga ni Enzo Fernandez, ni Cole Palmer bari hagati mu kibuga, nako Arsenal yo ifite Eze, ifite Declan Rice ndetse n'uwitwa Martin Zubimendi. Izo ni mediane z'ama equipe yombi, kandi twamaze kubibona yuko mediane ni bakinira hagati mu kibuga, nyine ama equipe asigaye akinira hagati mu kibuga kurusha uko yakinira ahandi hose. Ariko Arsenal muri iyi minsi isigaye nanone yaragize ikintu cyo kuba yakoresha impande cyane aba wing backs bazo, no kuvuga ngo Karafi ndetse na Julian Timber bakaja gufasha witwa Bukayo Saka ndetse na Leandro Trossard. Kandi Leandro Trossard na Bukayo Saka nabo babinje muri box bagiye kugira gute gutanga umusada kuri nimero 9 uri mu izamu y'ikipe ya adversaire. So kateze turebe ko match iribuze kuba yarangira. Iyi ni part 4, turaza kuba tugaruka noneho isaha imwe mbere yuko match itangira, tureba 11 babanjemo, noneho tubyanarizaho iminota mike twinjira muri match. Ni match iribuze kuba ihari ku isaha kabisa y'isa 12 n'igice. Ariko mbere yuko dusoza, cyo ngomba ko wamenya nuko Victor Gyökeres yagarutse mu myitozo, kandi ikindi na Gabriel Jesus yagarutse. Victor Gyökeres bagarutse bose bari mu myitozo. Jesus so dushobora no kuza kumubona kuri match yanatangiye, gusa ugomba ko wamenya yuko iribuze ko wasifurwa n'umusifuzi witwa
Anthony Taylor muramuzi cyane, wa wundi kabisa utajya ukunda ibyo kujya kuri VAR cyane. Iyo ikipe yatsinze igitego biba bigoranye ko yajya kuri VAR kujya kwitegereza. Uyu munsi reka duteze turebe Anthony Taylor aza kwitwara gute, ariko ikintu ugomba kwamenya nuko Gabriel Jesus akanya kariko kose araza kuba yatangira iyi match. Nyuma y'igihe kirekire turaza kuba twamubona mu kibuga witwa Gabriel Jesus.